tugende ngurongore. Urongora sindongora n'amafaranga yawe. Kimwe mu bintu ntatinya kuvuga ko cyoriti sinabayituye muri rusange n'ubusambanyi. Nizi minota 5 gusa nkwereka ibintu bitatu bigiye kurimbura isi hafi no kuburi rwirengero muri universe. Nurambirwe akani gato turahita dukomeza. Uburyo bwa mbere bwo kugira ngo we kuzagera kuri mu buzima, genda ubu munywi w'inzoga ubu musambanyi. Uzaba umunywi w'inzoga ubu musambanyi already ubuzima bwawe bwabanijemo kabiri, ko nta success uzigera ugira mu rugo. Ufashe telefone yawe ukinjira muri browser yawe ukoresha wenda ni Google ntago mbizi, ukandika amagambo agira ati porno addiction is a real problem. Bishatse kuvuga samashusho y'urukozasoni ni ikibazo koko, nta kujijinganya bazahite bakubwira bati mu mwaka wa 2019 ubushakashatsi bwagaragaje ko 11% by'abagabo na 3% by'abagore mu isi babaswe n'amashusho y'urukozasoni. Si ibyo gusa, ubisigezaho nta muntu gitinya kwambara ubusa mu ruhame. Ibi mbifitiye gihamya. Abana bato baraho bambara ubusa bakajya ku muhanda bakambara ubusa wambara ubusa ararata iki undi adafite, twese tudafite ko kwambara ubusa kwambara ubusa nta dini iribaho ryo kwambara ubusa. Ariko buriya kwambara ubusa ntabwo ari bwa busa, burya bambaye ubusa no mu mutwe. Gusa nagira ngo nkwibutse subscribe tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Nge nitwa Bazaza INTV Presents uhaye ikaze. Ntega amatwi ndacyakubwira. Ubushakashatsi bwakozwe muri Amerika mu mwaka wa 2021 bugaragaza ko nibura umubare munini w'abaturage ba Protestant ku isi ari abakristo bagera kuri 210,000,000, kandi guhera mu mwaka wa 2021 abarenga 140,000,000 biyongera muri iryo torero buri mwaka nkuko tubikesha Google. Ibaze ko yari imibare yafashwe y'abaprotestant gusa. Ibi bishatse kuvuga ko ijenisha rinini turabizera, ariko kandi nta dini ritarwanya ubusambanyi. Rinahari ni rimwe cyangwa abiri ntago ari menshi. None ndibaza, uribuka imbere twavuze haruguru y'abantu babaswe n'amashusho y'urukozasoni? Ijenisha rinini ry'abantu babaswe n'aya mashusho nta kabuza n'abakristo barimo. Nta kabuza ibi birimo kudukururira umuvumo ku isi. Mureke dusenge tutisengesheje. Iki cyari kimwe. Icya kabiri ni ubusinzi. Kunywa inzoga ni icyaha. Paulo yaravuze ngo byose turabyemererwa, ariko ibitugirira umumaro ntabwo ari byose. Nko mu gice cya 20 cy'imigani murongo waho wa mbere haravuga ngo vino ni umukobanyi, inzoga zirakubaganisha. Ahubwo umuntu yakwibaza ngo inzoga ubwayo ni icyaha. Reka nizire ko wakoze subscribe, ariko kandi ntega amatwi ndacyakubwira. Muri Kamena mu mwaka wa 2022 ubushakashatsi bwakoze ku rwego rw'igihugu mu Rwanda bukozwe n'ikigo gishinzwe ubuzima Rwanda Biomedical Center mu mine RBC, bwerekanye ko kunywa inzoga mu gihugu byavuye ku kigero cya 14% muri 2013 bigera kuri 48% muri 2022. Iyi ni imibare y'ikigo gishinzwe ubuzima mu Rwanda. Inzoga, ibiyobyabwenge n'ibindi nkabyo biri mu bigiye gutuma isi yiyubika. Ibihumbi by'amadivorce hagati y'abashakanye ariko kandi bakundana, impanuka zo mu mihanda sinakubwira, yewe utibagiwe n'ubukene bw'akarande. Ibi byose ni ingaruka z'ibisindisha. Ndatekereza kugeza birasobanutse ntago mbijya muri detail namwe muri abantu bakuru. Dore ikintu cya gatatu kigiye gutuma isi irimbuka n'ubwicanyi. Mu ijoro ryo ku itariki 17 nibwo yagiye mu rugo rw'umuturanyi areba umwana umwe amusaba ko bamujyana mu rugo kamufasha kwanura ibintu yari yanditse mu rugo. Barajyanye, agezeyo aramwivugana. Inkuru nyinshi zitandukanye zivuga ko ubwicanyi zirabarirwa mu bihumbi byinshi mu minsi ya none. Ibi bikaba biri nabyo mu bigaragaza ko isi igiye kurimbuka. Ariko se Bibiliya irabivuga iki? Abagalatiya 5:19 dore imirimo ya kamere iragaragara ni gusambana no gukora ibiteye isoni n'ibyisoni nke. Naho Petero wa 2:3 aratubwira ngo ariko umunsi umwami wacu uzaza nk'umujura, bw'ijuru rizavaho hakabaho n'umuriro ukomeye, maze ibyishingiro biremeshwa bikengeshwa no gushya cyane. Isi n'imirimo irimo igashya. Nta byinshi narenzaho. Bitatu twasezeranye twabibonye. Bene data nuhagaze yirinda tagwa. Nge nitwa Bazaza ndabakunda cyane. Kwa subscribe tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. INTV Presents hasta la vista.